don mare tum pini alamarjan bangke jesemet nari tum phan ison hormu nai paklangji neli phan USA pen hadi USA pen isi akido nai paledo labang so akido neli bangke sek cherana dang tame lang le lang neli jur po tum ingpulo hai tame neli cholang dun oelang lasi isi bangke nangli tuma phanta nangkar juta kangtung labang so kido nang tuma long ta nang lima pohedi lasi laso kido jo lahan lo kido bangke atha kitok bangke important tax return document enclosed ya kapurhi da chok lo ne chok chelo ne chini ne de kapurhi thek o bangali den matidi important tax return document enclosed lake actually Google along gali ho neli YouTube along ke search ke di labang so documents bangke income tax department tum phan lo mane lake Google AdSense pensi nangkeli alu mate akido itu tum kado kabeda chini Google AdSense lake ile tum Amerika pen nangkelo labang so tangka ile tum India alu yong si nang pilu nangji pulo tangte through Google AdSense pensi il tum my account lo bangke tangka na chi thapo YouTube along kam claim tuman bangke nangli blogs le salam non nangli lecture video le salam non nangli funny videos le salam non sita YouTube long kam claim tum an long bangke la swalu hedi nangkeli do bon neli ke matha tingte jong si nangle lelang pulu tangte nang tum kadu ka beta nang chi than tha la pe nangli tanglu pulu te nang tum kadu beta nang than thai di actually bangke la swalu kupi phantong nangkelo lo ne la bangke chini ne he neta lasi amining bangke nerita lang thek ude lo actually bangke mane kopi aphan ne pe ade sitame alu bangke ni nang paklang po form hedi form ke alu bangke form jade form hedi platform du jo lason ho alason thol platform ke anung bangke lason helo kupilo explanation of codes tahade angke la ke form no dak fill up nang ji ason son la pudo he sedame kona tong ki submit da nang chilo ne la bangke ne idea bedelo lasi kumane kelong tanga bang do pulo dang te na tum kadu ko vitamin ang paklang thala so hormu bang hadi ladak form tha ke to bangke foreign person US source income subject to withholding tahoyo 102-S a form number lake lasi la so form hedi hola youtubers atum ke thana bangke la so form bangke kupil ma hola Google AdSense long pensi Google AdSense long si do ta hola so hormu lasi la so form nai pale le dia ji phan mangke hola manage income tax pulong adi hadak sidam nang po hadak download form polong doji yang par bangke hadak email gmail through gmail podi la so podoji dong hadak hal so option sila dan hanji dong nili bangke ningwi netpack ik dalo amasila so hormu bang selam nong le dalo lasi nang tum kadu beta ala bang so hormu bang hadi chapde tha la so hormu ke US pen lo he athe Google AdSense ke lake US site pinang ba di US pen sinang lo mane US income tax alu lo bon la mangke mane YouTube along kam claim tuman bangke ake theno na suno nang tum kadu beta chini lol dak income tax bangke tum pinang kong mate di lasi laso income tax alu lo la bangke income tax alu lo ampar bangke lake document lo il tum bangke through online se bisaralam hala Google AdSense long pensi il tuma income tax bangke pi bom lo out country panadi mobile chance la so hormu bang nang riplote la bangke tum chi baklang don pojola so fan tang bang ka chi than hadi mane videos long bang than ge sita proper bangke nelta nang than thek chedelo athe इंग्रजी ke thek u bangali nelita lapen ke kapuri le ekdom kang bagli bangali den masidi lasi actually bangke chini oi lasi nang tum abalong ta la puson alu nangli pulu tang te nang tum tamen fan baklang tha lapen comment section long tuma nang tum hedi nang pitha de mane la swalo bang kopi ka use lama lapen ke actually proper way question kopi si ka use nahi ma jola hailam ptha gadi tum chethan se ron sigami lasi la halo YouTube along
ituma fan neli fan alu nai pale ke hini lo like silo ang par ke hula Google AdSense sang tum kadu bita long lo la pen lasto lo tanai tum mangke long da prang putai la sila hayan lo dono tum pinde launjan make chitong thona por ko plek dumi thak me kardom kurbang